9 آتھوار 10 اگست یہ جامعہس اندر چھ پڑھن نماز ظہر آتھوار دو اک عظیم الشان کانفرنس عظمت صحابہ اور اہل بیت طاہرہ ات ناوس پٹھ آسی عظیم الشان کانفرنس یہ جامعہس اندر 10 اگست 2015 بروز اتوار دپیو انشاءاللہ ازکے پیٹ کرزیو یہ دو مختص انشاءاللہ 12 بجے 1 بجے نیرزیو بطفولہ کھت پنی گر انشاءاللہ یہ پڑزیو ظہر برابر بہزیو 7:30 تام یتکان نیبر نیری وضو بغیر ضرورت بغیر برابر تھوزیو آز پنن اسلافن ہندس شانس بحال اس وچھو کوتا چھو صحابن ست محبت اہل بیتن ست محبت آز آسن تم موضوع یم زن انتہائی زیادہ لازم تو ملزوم چھ ضروری چھ اخ موضوع آسے حسنین کریمین نوجوانوں کے لیے مشعل راہ حسنین کریمین نوجوانوں کے لیے مشعل راہ دویم موضوع ہے مشاجرات الصحابہ اہل السنہ والجماعت کا موقف عدالت الصحابہ عظمت اہل البیت عظمت الصحابہ شان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اتپٹ آسن دکتور عبداللطیف الکندی ظہور احمد شاہ دکتور مبشر احسن وانی المدنی حافظہ اللہ بیت آسن منظور احمد گورخو المدنی حافظہ اللہ ذلک آسن اشتیاسو انشاءاللہ مگر 10 اگست ماج تیانی کوڑی تیانی ہمشیر تیانی چائے تی دمو انشاءاللہ مگر چائے خود دمو روحانی غذا دپیو انشاءاللہ برابر 1 بجے یت مسجد شریف اندر قدم ٹھہراوین 7:30 بجے چھو نیبر نیرن بفضل اللہ تعالی یوتا گوڑی کس مقررس گچن آسن مقتدی تیتا گچن آسن آخری مقررس تے برابر گچن ترشوے پور آسن فل مستورات تتھائن عمدو کہن کام یم مین ملازم چتم تتھائن کہن کام تجار تتھائن کہن کام مین گزارش کہ تم گچن 10 اگست تھاون مخصوص پنن اسلافن دستار بندی کرنے خاطر پنن اسلافن شان بحال تھاون خاطر اشن کنت صورت اندر یم چیز کے روادار سانی زندگی منزی سانین اسلافن کن قسم تنقید کرنا اس باپ اس کتش پنن اسلافن ہن وفادار دپیو انشاءاللہ اسلاف دپیت گئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی منٹ گچن آج اس اہم کانفرنس چند کریو تو مکمل انشاءاللہ رب کریو پنس رحم کرمس اندر جائے البت 10 اگست یل تو یو انشاءاللہ آگ بوزیو تو عظمت صحابہ بے بوزیو تو عظمت اہل البیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بے یزیو کینسا یزیو گلمی اٹھت ہت گلمی اٹھی چھو پیون بدل جن یور دگن ید گلمی اٹھس دیو جنت الفردوسس من جائے پروردگار علماء خرچہ جات تمیک تھویو پاس لحاظ کان 100 کان 100 کان 10,000 کان 5,000 اگر ربن زند تھوئی اگر ربن زند تھوئی مستقبل قریب اندر آس گروز کانفرنس یتمن ریاست سے باہر کے جید علماء کرام کی شرکت بھی ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اور اپنے لیے انشاءاللہ لازمی اس میں رکھنا چاہتے ہیں تو سچ سانے خطر شان یت اندر کوشش کرو اس بنگلور اختارک اک انس یت انشاءاللہ دروز کانفرنس اندر فضیلت الشیخ عبدالعظیم المدنی حافظہ اللہ وتولہ اگر اللہ تعالی سن یتنوس انشاءاللہ تو مگر یت کانفرنس اندر آس انشاءاللہ جوک در جوک ماجد کوڑی تے ہمشیر تے بزرگ تے بزد کریون آباد رب العالمین کریو گر آباد رب کریو بیمار شفا بے اولادن سوجا اولاد صالح ہمو تو غمو نش دیو نجات پریشانیوں نش دیو نجات بے اولادن کرے اولاد صالح